So manu ia malo lava le pa malosi le nei tau e ua na malulua e malo soifio maua ia malo fo le na lue. Yo ia tanto te tau fai fa malo lava. Ya e vi ele lo fo le tua o le tau maua mai sina masele maua sina mafana like titi. A wala vai ia le fianga ia I fo le tudu ma Tute ia la ngai leo fai va lo filima I le dei fo I va yaso. E wa o le mele ia so le mana ia le au ia o lo fo I le fiafi. Ia o tanto maua lo fo I le tama fo I le te ia I le tutuani mo le manulu. Masale pe uma ko ke kia o male spring le wa amakanga ngai loa tuia falling ala la. So yeah, we're heading somewhere. Ja, tano sia ia I le lo famlanga le o le tua. Emele le vai so de se me vai today tele ia vai na mafaile ona tanto fa so yai. Ja, pe ona ia le tanto 5 C's foi le. Ile tampe danga la vai al tangata lanto ia e miselona au ainga. Ina ia mafai ona lava sa uni malava tapena. Ia ma ia wane I o so se mai fa ko si foi le fa ko a me o le mele le ka nga su e markimi ya. Ia wai o le vai so ama ma me fitan ia I malo tanto o tudo. Ia e le si no fo fa pe ma ia o ule wa o mauanga ngila o mangmano le lotonga o isia kanga kala ko anga e fai pe loto le manu malo. Ia ai a tonu le nei yeso. Ia la tanto tala no fo I le fantu peina o le amatanga o le sa ilinga le o le fale. Ia a tonu o se vaenga ta wale mo le sila fia fo le tanto tru. Ia a tala no I le mele ta wal tiposi pe ona e sa no fo ia nei yeso o tuana iatu. Ia e feo lono ana ia wala ia a tonu o na fo o tele ni metotia. O na ua loa fo I tausanga o e ngalua I tonu o le tele o fo le tupe. E mawhangi ona fsosoani le tanto o tru. Feo na e sa noa. I vaenga I se hauwhia I tonu o le nei mea o le tipo si whamon mo le Emele. Ja, malo, whaftai se umana mo le fisili. E tele ona tūlanga ese mawhai ona fsosoani I lea tūlanga o le mau o le tātou deposit. O le memo mua, ia obviously o le tātou tupe na sefe. Po o se tātou whātupu ngā tupe lava lea na tau mawhai ai, pe tāsi tau sanga, pe fia tau sanga. So obviously that's the first thing is o le tātou whātupu ngā tupe. A tātou lava ia. Ia o lesi tūlanga o le KiwiSaver. O le KiwiSaver tātou, so long as ele I whaia sau whale mua pe te ele o iai fo I sau whale motu le taimi nei. O lo whale mua le fia whātau, I ona mawhaile ona e alu I lau KiwiSaver provider po o whea lava le kampanina I lau KiwiSaver. So long as e wa over le tolu tau sanga ona e alu I lau tupe le KiwiSaver, you could be eligible le tala mai e wha o ngā mo lau deposit. So ai fa fia la ma ko le anga le wai fa la ve kala mai ko KiwiSaver Emele. O le KiwiSaver e tele ona tāpui puinga lai ai. Walanga foi o le KiwiSaver la tau o lona lava mafu anga na whai ai. O le pea o le vaitaimi ua as retirement. So o le plan la tau ia le malo le amataina o le KiwiSaver is a retirement fund. O le lawa ia le suinga lea e mawhai ana fsosoani mo tātou e whai ai le deposit. So a whapeo ni whaalap ia ele o te mautinoso ilonga e ele me ta o le hardship under the KiwiSaver scheme e mawhai ona e apalai ai. Ai mana o mia fo ila le KiwiSaver provider ia watu u mau pili na ele mpaina tsongi o lau tupe na e maua o mea whapena au ili lea pe e qualify oe under the hardship pele ai. So e whaisina ona whainga tā ona tala mai le vaenga le o na iai fo i ona tuunga e tasau ona iai. Lele, ia lono minga la a whai au lai makua I malu pui a fo I lele pe o le pui no le auro ma le a rio le KiwiSaver. Lono, e re koe sao iei li malu vaenga le anga lewe whafa mai se kala mai lau. Ai I se funa wha upunga la wha upu. Sa ole, ele mwhaina whaingo fia ona o le mena e mana iai ona o lai alua i ele tupe ele o mawhai ona ele mwhai ona e whaaluina ele vai aso pe atstongi. So le sina awala e benefiti ai le alu pe ala utupe le KiwiSaver. Wa ele mwhai ona ele atua le bank. Tala mai so na we whaisina ona whaingata.
Ese pasene o mene o KiwiSaver. O lai tu mai lea wano fo i lele. Ia pe tolu pasene. Ia tono o nisi fo i e mwhai ona tu atu lai te lunga le wha pasene te fautua ina le tu langa. Ia wai pe i ngata ea le contribution na mene o falwhai ngā luenga ma company i le tolu pasene. Yeah, sa alo sonong e mawhai ona o le minimum o le like titi lava low contribution, it's a tawana 12%. I ona match le lau whalewhenga luenga le 12% le, ai sa e mawhai I lau oe alo tomalie, e mawhai ona li filunga lau contribution. Ia whaavavea I lunga le alo low KiwiSaver. Just a disclaimer, I'm not an investment advisor, so I just want to make sure I'm not giving advice on the KiwiSaver aspect. So o le KiwiSaver lana mawhaile ona tu ilunga o lau contribution ia waveina lulunga lau KiwiSaver. So yes, you can go up to 4%, 8%, 10%, as much as you can. O lau contribution al tō whawhenga luenga e saulo saunoanga e ngata lava le 12%. Ia, lele. Ai le o se mea le leila le tu ilunga e ui o le te sangwa mai I te le o fautua ina e le o stangata fautua I mene o le KiwiSaver. Ai a kango fofoi le maka mafofoi. A whai o se kupe lai e ngā o ngā maua ko kongi kipi e se lo. E pi le anu kiri, e lo ka mafofoi, pēa si ngai lu. E saulo saunoanga, wā po I e leile I o mai lota lima. I anu whainga tā leo na whaan. A ru esea wala e mua ru esea le I o mai tupe whai e whala vlame. Ia o lai e le pei te le oanga o te le iai. O lai bo lewa nā ru ese, so recommendation o la o tala lea e a whapem whaina tu ilunga ia. La me tau fie le tu langa mana ia. Ia wau tātou, so le se e ngā maua ko kongi e kuainga ki pia finance ma whare kupe e mua kuka ko I le ATM. E ka kokara ngoa I fo I le emele, le angare me le kupu. O le mea o le tupu I lea vai aso ma lea vai aso. Kusa e muli wala wa I le system a le finance, ia po o le ka a whare ka a vale po o le ala. E kusa ala laifa mai o ko meki le anu fafu, le lei ioi. Ai o ko kongi so le e lo le ia le malu le tu uia la tu le fa le mer ko zanga fia ina le ko kongi ku lo le ATM e ku sa la wa ku vo le finance wala isa kup o le ala a ko ngola ofisiti o le a se fautuanga I le tulang mana ia televisi ia sa o ia wow ka ko fa ia o mana tulang so e fautua ina tātou una pe o le mela na tātou tala noa I le vai aso na te nei. E tā ua tele le history lea tātou. A wha pe o ieine mea te tau ona tutongi. Ie te tau ona whaalu e se mua mea na. Ona a wha pe o le taime whai ele tātou application lea mo se whale motu. A wha pe nā le whaao ngā ina o tātou se leni maua mai. A lai si pe mengi o me ie te tau ona tutongi. O la ai fo ilo nā whainga le tātou wha moe. Ai ke sol mele ta ua ile o le lava le matati e po le moe mitinga le mana o tātou I whatau nu. A wha pe o le Fale I o longa winga wa tauna iei se tātou pā keki fo inga le tauna tu le leia iei. O le ale mea tauna ave ese. A le a fo ile mea tauna ona tu. E wa ele wha pe a wawenga kalanga le vai aso ngi lau kong. Ia ngā o kule le vai aso le o triple me lau kong e ka vai au piti. Ai ke sol mena ta wale le pakeki I mea le nei atu nu e whasosoani I le atu lang. No ke sol si fo ina mea o te whautua ina ai. I eise si tangata e whasosoani I ate oi. E le tātou tangata anu. Ona u whaingo fie ana a whapea le o eise tangata o whasosoani I ate oi for budgeting advice. I would recommend the suese tangata. I'm happy to give you guidelines. I tātou Malu le atu nuu, some ideas o mea te tau ona pa moe iai. Mo le atu langa, and I guess o le mea tā ua lava. Ki lia lava le tātou matati le fia mau, o le whaatau ngā le Fale. I ona mawhaile ona whetu umna I le si vaenga le, u le si whaala lave le sau nei vai aso whai ia, o le lava le whaasoa o le whaala lave ia o mea lava tutupu, but I guess o mea ia mwhai ana whetu umna. Mali.
Ole, aili o antu I le vaenga lon tolu o le mele o le tiposi o le KiwiSaver ma le si vaenga le muli mai. O le fisili o le tula I mele o mafofau nei I fiafi. O le mole Emele. O le me e mawhai e tātou na se whele tupe po o le me makua le mawhaianga se fse kupe. Anto noi whawhenga kāvo I le la ofisili. Ai e pi o le tala na ta te whaalongo I. O ma ko le vai aso fiu e kau sefe. Ia. O le fisiri la. E mawhai e tātou na se whele tupe pele ai. Mange ke le fisili se man. O lo ua u manatu iai. E mawhai. Wa a iai ale o le mea iai le loto. Ia. E iai fo ile ala e whai iai. Mari. I o tātou o malawa ese o tātou mea tātou te malolosi ai. Ai a iai a pe o le mele tā ua ia po le lava le mela e moe miti ai tātou po le Fale. Ia na mawhai le ona iai se pe o le mele ona tātala noa I fo I vai aso utuana. Mata le mo. Mari. Ona o le suinga o lo tātou mafofau. It's a shift of mentality. Ia tau mawhai ona wha maasani e o tātou mafofau e sefe. Mari. Wa maasani a tātou le whaalu. Ia na ta whai a fo ili nā tūlang. Ia maasani a tātou na sawa mwhaalu. So I guess it's like anything. Pe umanga whai ele research e siya wanga ngā popoko aku. It takes 21 days to change a habit. So whaapea la e lua se pulu tasi aso e mawhaina sifilo tātou mafofau. Ina ia sui from spending to saving. Yeah. Ia o te mauti noa mawhai ana whai a mata le mo peta I lima sepulu le vai aso. Yeah. Le mata ona se I kau kole ingir ka ko mafofau a me mawhai na sefe. Ia ole se fwoi mena wa pe tala just by se ole mea lawe te mafofau ia. Who you think what you think ole mena e mawhai ona e. So I guess the more te mafofau I le mawhai na sefe. Ia the more la vai le mawhai na sefe. Ai a mawhai na sifi lo tātou mafofau. E mawhai no tātou sefe is futala. Mata is futala pe a whapeo lai whaingta. Then makalanga sifi o atu le next month. Le slowly change to rus futala. Se mea e whaingo fio na shift ai le tātou wha moe. Malu wam tangia Emele. E lua tu ai ngā awala I mwhewna wha o ngā e tutongi I tātou pili ma mea umalawa. A tono le vaenga mua le tupele tala mai o le masini. O le vaenga lona lua e wha o ngā e ka ko online banking ia ma le ka ko Visa card. O le whia o mea ia whaingo whianga se whea ira kuperaka. A e whia rua inge me se fusi kupi. O le vāwe I o la ka whaaru fo I le wari kongo la ka ako po tonu o la tanga. E whapenga umavu I ala le mele o le F-Post card, ia po le Visa card fo. Ia waka le ilo la po le ane mele a wheka ki arua e kia I le whane ngā card po le ansa o le mele tauna whai. A whare kupe le cash. Ia e wha o ngā le si vaenga le card. E wai, o le mele mon. Ia ko ke le angako. I le kai kari kongu I mene I o cards. E mo o mia le iai o le tupe pepa ma siriva. I ko kongu le ako. E whai ele whātau. Mana e fsili. E le lei mo tātou pili e tatauna tutongi. O le lei pe a tutongi I le automatic payment o bill payment. Ona o le lei o lona tūlanga le e mawhai ona view e le bank pe a o le taimi e whai e le tātou application o lai on time. O lai pe sosoani e le tātou history le. But o la wa upautuanga I mea o whaataunga o tātou mea mwhai ona control le tātou pio whaataunga. Ia a whaile leile tātou pākeki. Wa lava le se laulima sefulu le vai aso se whaataitainga. Ia na tala mai leo le cash e whai e le whaataunga lea. O nei loa lea. O lai le mikilo spending I le se laulima sefulu. O na petu unga I le aitele ialu le whale o loa. O lai pe ia na le paule o tupe ia titilo po o mea lai mana o mea la. O laua iei le pe o iei ni puinga o lau spend. Walanga a tātou o ta whaia fo. A tālo ma le F-Post card. Ia ki nganga le mga o mea lala au mai anga le swipe pa ma mai. Ia, le laua e saunua mai alu ma se lau lima sfutala, le laua ka alunga Il whalolo.
ele I lua ku oloa ua kakanga ku iei. Ai ka ke ia le popolo kakau au hui le lo kakau songa mai Samoa. Le se lau lima se furu ka la le kongo la kakanga. Ua ka whaape, po le afo le menga usau e ringi ia so ka wa aia ko hui fo ingi kangaka. Ia o tātou, ele mawhainga e whaauru maloa I le valea. Ia wai, e siri rau kango e ave I le tupe. Nei lo le alo ngaka le runga le Facebook whamai, ka mawhi kau ia ngi male maka inga le po le li inga lea. Fia sfur kau sanga ngi usila, e o se sfur senge le i o mai. O le sfur tuanga e le tūlanga e me. Mana ia sili o ai ke so tātou wa ia tangata Samoa o le alofa la. Ia o isfoi taimu taunu ini tāpui ngā le alofa pia whapea le te wha e te whaalongo atua i se utinga inga te lele. I le whaatino ino le me o le alofa po o le alofa po ai ke so le me fasilina mo ta itai o le alofa po o so o lota obligation po inga le lawa iai. So yeah, ave a whapea na alus futala e te iloe ma whaiona e pe tu na iai lau whaataunga le whai. Ia ave isa na alus fulu alo e isa na McDonald. Ia wala vai le. Ava feo le whamelo ka maa whau. E la ko ngi fu I anu vili Samoa fighting I maranga o le ka whaape o le la le a ko mala ufa ka le ku sa we fa e me fai lango ka fa nga ko nga ka ngo vili vai pa wa le me le ko ngora ka ai vai le nga lo ku sa wa le nga lo fa le ka ia o te lo le tūlanga ia la me la whai le atu ai ngā tūlanga o le pela popole o tatou mafofo le ama mafatele mafofo matile na stressa ilo wa manatula ai fa pe o le mena o malia lo loto na paula vale o le mea o le ye te mine ye mafai ona o abatu male loto fia ia na fa manuia le to ia tait ku sa la pe ko mumu mafai o kara nga kare ku wai pe ia o tūlanga na ia o lana ia na fa fitau o le lo wa ele se me le au mai le fa fita u le si tu lu ngota it nei te what's thing ai nai ia ai sa ia le ia le me sidia o le wa fa fonga mai tanto e o ma fuskupe ko ngo menge o falo lo e fa nga le la wa se la ulima sfutana mo la fa tanga ia ona ai ka wa ku ia pai po la fa o la va singa lo se fulu ia ka wa mo ilisi ka wa u ile kele kana le la fa mai ku o lo pa ku ia ele ka yanga o ki se singa mea e me ele tai ana la se sila le ia fo i malo lo to malie o ko manga ia le tulang se la po se ne le va le ma lo fa tai ia o le vanga mo mua o le tipos ia o le ele tanto se le ni le se fe va ia status e se mai le na o le i ma ka ko KiwiSaver ia o le foi mai tawatu o le ile sosoni fo ile le mai o fe fo le mo me ile sosoni se le ni le pa fe o lo fa le mo le fi fata o le home grant is that the home grant so the home grant la le is part of Kaingaora o le so se la vanga le sa under the Housing New Zealand o le la wa manage le vanga nga o le a fa pe fo so fa le mo so long as e qualification la vanga na it's so na a meeting so one of the qualification is fa pena e contribute lo KiwiSaver mo le tolu tau sanga po le aluanga ilunga na o lo fale mo le la fa tau o lo income me la lo le ivas fully mafe pe ana o ele apalai pe o le a combine le income e se lauli mas fulu afe o less ia na mafaile na apalai i le Kaingaora e au mai se tupe pe soani i lo deposit le so a fa pe o se fale wa levana ye wa over le tau sanga talo na umana build umana mai langa code of compliance it's called an existing home e mafaila le Kaingaora if you're eligible na au mai se lima fe maximum from 3,000 to 5,000 maximum ale tangata a fa pela to o lua tangata ye apalai a wata I lima tau sanga talo na lua contribute to le KiwiSaver e ta itasia fe le tangata I le tau sanga up to 5 years na mo mai le ta I lima fe le tangata to tasi ma waile sis fuluafe ai afa pe o se fale fo le fa to umana fai ele
less than a yearly code of compliance. Alonga winga mawhai e kainga ora, if you're eligible, na au mai se lua for every year, nga e contribute le KiwiSaver, up to a maximum 5 tausanga longa winga lua tausanga every year for 5 years. Ato tasir tangata ia e se fulu afe, ato lua ia e lua se fulu afe. O lona winga la e o le aungala na o le e o le KiwiSaver ma le umi lea tanu ona tongi lau KiwiSaver. Yeah. O la lela, well, so long as e toru tausanga talone e contribute, tu sape se fulu tausanga na e contribute ai, o le maximum lava e 5 tausanga e afo, e weka e la vaenga le home grant, so maximum of 5,000 per person or 10,000 per person. E nganta I a wala e mawhaiona maua isa ti posi e pe o yeini si vaenga e tuantu o mei e mawhaiona soswani I le whainga le pole tapereina le pole tufansi o le ti posi se whai. Anepsi, o isi e isi fale tupe olo mawhaiona lato whaatangaina le borrow mai o se si vaenga o le gold deposit. Pe whapea le watato apalaine I le, for example, resume, or pepper money or select. A mai ele a laula le vaenga na ona e tango e borrow mai se pe whapea na le se 10% lo deposit la iai. O lai si oki le si tato 10% e mawhailau na a laua le vaenga na, so le si au 10% e borrow mai sesi organisation. Fa ato ai lau luas 10%. Ia ai a mai la tau le si valus 10%, so long as e mawhai le tato tupele mo mai on a service, so it's not a recommended option. O ye tanga talai mau lulunga o lato tutongi maua. E mawhai ona lato sustaining, so it is another option. Le ya mai lo fa tai o la tanto se tu I si vaenga o le wa mai au na kava tu I ia le wala vo ile le mawhaiona tala mai I tua le KiwiSaver wana te leo na pampui a Emele ai atonu o le whaatawina la vai o le whale. Ia se vanga na ele I antole tau sanga ia no tale mawhaile ona tala mai tua. Ia, lela. O kau whio lolo I wha mara umana maso le mea ngi o le KiwiSaver. Ia le ele I koe a ko se ti posi se whan. O le tūlanga fo I lele o le afoi, o le tanto super, ia po le superannuation e pe o le silafia. A whai nei o lewa litaia, o lewa maua le super. E mawhai anu saswani I le whainga o se tiposi o se whale pe a whai e lava. O le tūlanga le isi company, isi whale whainga luenga o le e maua lato superannuation a lato tangata. O loo iei le whaatanga ina e mawhaiona tala mai se vaenga o le lato super. E soani I le lato deposit so long as o le lato whale mua. O iei company o le mawhaiona whaile KiwiSaver ma le superannuation. So e le o tele company o iei le tūlanga le nei taimi o na wa na saulore KiwiSaver ia o na tuulole isi company le superannuation ai whaawau le KiwiSaver. O na iei isi company o mwhaiona lato la continue lava both the KiwiSaver ma le super. So e mawhaila e lato tangata so long as o le lato whale mua lea, e mawhaiona tala mai se vaenga e sosoani le lato deposit. Longo winga kaunga lua la o paymingi o le super ma le tongi o le KiwiSaver. O ia le whaakariwhoi le se ilonga tili tai am toa mo meila e leo se le nile mai le malo. E le aila, pe a whaapela wa o tuunga o isi superannuation na ei tonu le clause le na. E mawhaiona tala pe a whaapea o so whale mua le ai te le ili kai. So, but again, o nei funds na ala na whailo na tūlanga o le superannuation. Ia o tu te meli kaya. Ia like a hoko la isinga selling. So it's not a recommended option. A whape mawhaiona whai isi tūlanga I o le savings, KiwiSaver, home grants, ai tūlau superannuation. Ia. E mana umia lava le tala noa ia make sure le o lusi o e long term. Ia tūlanga whapea.
O lo no wingala a faiala o le isa ka supa. O lo winga le ala se me mfeina fai me se itala fo le supa la le. Apa pele so supa i lo na winga o le isa si extra fund e me fai na mau mai an le so la yellow company na me fai na sapala inga le supa anyways. Ja, le lek ma lo fa tangi le le ya le fisili e ma la mai. Ja, wow, o name e tatawana yaini ai ainga fo ilele e pe fo na tantal no ai ni sio tampo kala me utuna yetu e tatau fo na yaila ulo ia ya le lo ia fo e li se lo ia le langi e fai fu si vanga na se lo ia la fo kai u mat na ia o tupe umai o tupe alu le ona ta ua tele le o nanga fo ia le lo ia la to ona ia vaenga ele mala mai mato ele mala mai fo le real estate ia tulanga ia la yo no tsongi le lo ia fai la ngalwenga le ona wa ia fo tulanga wa so ona na isi tangata saini pepa ele ia se lo ia I mea lava tau fale ia o mai wa ia sino na fale tonu so le mele fo tua ina ia ona saini se mea se uma na fatala no lo ia malo bank ia ona mala mai leo ia tulanga SS. Le rik malo fa ai le fa ya ngi ma ngai o inga umala. O le ta ua e ala i ona ta tau pe ala ngā tau ona faile mele e ta ua le pre-approved. Mana e suise man o le ta ua o le mele ia I loa e tātou tangata no po wa o foi lela o le fa tau lo fale. Po o fele mele e ngata le price o le fale leo te fia whātau. Ui ai le whape voi le e ngofo aka I ka o ka whea e ka manga o le whale le o le. Ai e iwa se lau a whela I. Ai le ima se ngaruenga mua le mele e le whape ngaruenga le whakaunga le whale. E mawhai ana e alu e pe te moi mitinga ho ina le la walu titilo iai. So it gives you an inspiration po se whaoso manatu fo. Ai tā ua telele ai tele I alu e right into the conversation ma ke wo mai wo to pe wo fa vai e lo o le mena ta ua ile fa tala no mo le vai nga tup fa pe fa ya to te mine yo se pe na le fitu se lau le fale le nga fati ala mana o ta so le iva se lau ia na fa tala ngoi o isa ona to e fa tala no le o isi tu langa ia like pe mele le kai nga ora ownership shared ownership po o se tūlanga le mawhai o na ngā whatia e tātou. Po o se tūlanga fo ile o mawhai o na e mana o ile a inga e o iei se tala no. So there are ways. Mana o mia te le whai o le pre-approval wa e watu fo ile e te matamata I whale open homes. The real estate agents o le lato tala mo maua self-finance. O mana pre-approval o mo kesi. Ia e whainga taha fo ile real estate agent na whaila na ngaluenga. Malana au nang ai le ia watu se kilia po o fe o iei le vai ngā tupele e fia mana o mea ola ofisili le te tau ofisili antoini pe ia le wako e mau akula ofisili de ngō ka ofisili a koi foi e le tele o mau vaenga ese le te tau o na ngā iei le mafau o le tangata e le whaatawina o le mele o le fale awa antonu o le whaatawina o le nei mea o le whale le lima tausanga pe sifuru tausanga lau commitment le la whai iei e le whape fo ia whaakau ngai lau whale nga e alure ngofongo whauskali ia e le kongi ia ngai sau leo le tuan what e le mwhenga o ka sola mai ei mea o le sao lea e met sao lea a sao ai lau sau noanga wa o le a whailo whale ia o tausanga la o le tele o tausanga o le tolsifu pe a tilo iei mea iei e ke le bank le vai taimine ia le se mea e manatu mama iesesi o mena e whaatai e tato atunu le vili mai ona o le tātala noa o mo iese manatu e pe ua whaoso manatu fo ia lato ai o le mena e tā ua i le tiritilo le tato tupele maua ma tiritilo po ape meni o nei mea iai fo isi like your rates, your insurance o mea ona o te whaatala noa ina ia tato malamalama pe ngā whatia le tātou tupe maua le tūlanga le, a whapele ai, ia me lalo tau le whale, maybe just a smaller home e a matai, so o le ase umi,
Fa te inga foi le pe fa pe o le wanta na la va ta te fia mal mala mai me. La se umi e foi le bele ta o le pre-approval. Ai e mo foi le pre-approval le ia va ko ma o me o bank statement ma ai ka lafu manga ma o me o ma fa pe o fe o me e lu mo foi. Yeah, o le pre-approval e mana o me o mai tatou bank statements, o tatou payslipi, o tatou savings, o records o tatou KiwiSaver, ma check o mai ale o ta 5Cs na fai last week. Yeah, o le pre-approval la e mana o me o mai mena wa me na au mai ia no petunga ile ti lo po fa pe I tatou history, ti lo pe fa pe I le tatou savings, ti lo po nga fele wo ile ka ko deposit. Ia ona toi whaatala noa lea o mea umai au mai mua a ele ia vea le bank po fea lava le whare tupe lea o titira tue ngā whatia le tātou whaamoe. Ia o te toi whaatala noa ile ainga po ai lava lea na au mai le application. Ia o le vaenga lea lea I tātou o le maximum it looks like po le onu sala wafe se whaataita inga. Whaapopo I malau deposit ia wa maua lea o tau o le whale lea. Wa ia na mai le lato malilienga e tau ia avelo tato application se ia mai pe fa pe ile le tato pre-approval so o le baenga nai e tau ai tele pre-approval ia mauti no po nga fele ia fa mo Neli la se umiem fe no te felo wa e malata pre-approval o lo no winga le wa okay me fal tu pe foi lele ia no te fa pe antu no le ia o le fa ko wale le wa tonu lo ma fo le wa manao. O pre-approval e last tolu masina e vasfulu asu. So wa mai le pre-approval e ia fo yo na pui nga la mana o ile bank mena o mai pre-approval si o te toe fatala no fo ia inga so I'll meet with them, go through ia mala le o a conditions e o mai le pre-approval ia o wane ia se I me nge fu le va wala nga faisina tele o pe ia inga fo ile ava pa mai le pre-approval e wa ia lo le file so 90 days pe tolu masina la se le pre-approval lele ia a faila o le tati tu tonu se mafutanga po tu tonu o se afo o se e ka le sia ia tonu le mai mo ma fa fonga mai fo ia o una pa ia le tu iso se to vine la a fa yo le wa filanga lo nei le ka le sia se fia maua se ava noa ma le falatua ia Emele. Se I wha laua I tele le mau vaenga I e pe o na wha amana malama mai nei. Ia ai, e ono maua se ava noa e mawhaiona e whai ai se wha talanonga I tonu se ka le sia, ia po se a inga poto e to tele ni o lantou tangata po ni sui. I lau au nanga le pe o nei te mine I Emele. Te se manu ka ole mana I o le ava noa, ona ole mana I o le ava noa, ona e mawhai ona mau mai le tele o tātou tangata. Ina ia wha malama atili, ma ia wha matala atili. Ia tūlanga ese. Ole me whalelea, I just want to take this opportunity to commend Aisit Samale na vili mai masalope ala tātala noanga mō po lona lua. O Samale, ia ona fale motu, ia ona fale lai no fututong ia tangata. Ia, na whaalongolongo tapo kalame ia loa tala no isi tangata le au lotu tala ngo isi ainga. Ia wa vili mai lana I tangata ia matou tala noa, so we met with some of them. E whaatala noa po whele tūlanga la ia le lato situational nating. E whaatau ngo se Fale. E o fwila ina isi alo na tala noa ia isi tamale. E vili e vaipe whawhena whao ngā le value le lato Fale, whai e nisi lato Fale. So, o to ainga mela whapena. Ona o lai e ina isi tangata, e whawhitai fu ina ia I le mamalu le atunu olo, ia le loto e fief sosoani o tātou tangata. Ona o le talas tamalea, ia le manuia ia malama whana. E mana o fwela ia manuia le tele o isi ainga e lātou te mafuta. E pēla o lau saunoanga I tātou whawhenga inga, a whape o whaafongfonga mai ia. Tele le mano, I would love to do a educational seminar foina le whaamara malama atili o tātou tangata wa a tele ala malama ia na whai ngofia leo na whai nisi fuafua. Ia, lele, a tonu wa lamla vai fo I le tātou polokalame le rei vai ngole fefi. O me tā wa ia taun sila fia le antunu. Ia wa e umau ngifu, koe ka kangi mei fo le mako kerefong. Ai le se call center le mako ngomela va mole ngomela le gio.
Wa awala whaingo fie e mawhai ana whasota i toile Malu Samoa I lau tautua malawa o nanga Emele Palamo. Okay, ia whaatai se manu o le mobile number o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o 027-837-8480. Pem whaifona emaili mai e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Malo whaatai ia tonua. Tanto o mai fo I le si ui o le tanto polkala mele nei e fiafio le asulu. Ai au ngā tele le mele o le fesiti. Ia wai o le si vaenga tante vava aia tuai fo I le le whirangalo I lanto ia pe ona tu I le mai le tanto polkala. Wa mai, ia e se lang kokongi ia le mokesi. Ia ngai fo kokongi mangame o rates. E umange ai kau pia kau maa le mele o le rent. O le alo whirangalo I le tūlanga Emele. Yeah, sa o le leia natulanga ona o le taimi nei interest rates lei lunga. So wala mo kesi, probably you te lelo na tutongi nei lo o lo rent lei ai. Le tā ua leo le malamalama o tātou, po le ale benefiti mo tātou maalo mawhana. I le luma na e ma le alualuanga I luma. Wa ina isi ainga na vili mai le vai aso. Ia o le fo ila tue whaatau le whale o le tamalo. O fia mana na o lola se I tilo pe mawhai ona whaatau so latou whale. Ia o mea whapena, ia a tā ua lava lo tātou malamalama, po le ale le benefiti mo tātou ainga. I le whaatau ngā le whale. E mo ia e tau ngata le taimine ona o le tau ngata interest rates. But long term, e mawhai ona whai sa tātou fuafuanga, but a whapeo le rent, e mo ia le tau ngofie, but there's nothing e mawhai ona tātou whai sa situlanga le alualuanga I luma. Longo winga nga ole uska ia la lenlo. Ale uska ia mo peklo ia ka ko pusa. Ia le mo ilanto o lea ele o malama I me ia tanto te tala no antuai. O lea se te imi le o lea so e vala awa tuai. Ia e wai u te leilo ia I po ta tangila u telefoni le te mfoile le o lela e sa undi te tofa le fiafi e me. Malo se manu ia sa oisi e tāle se fulu o la vilia. So I guess o mea o le mana ia o le tūlanga ona o lai e le nau. Le nau ia tātou masalo langa oisi o tātou tangata anu e sifi e whailato, they work shift work, tā. So e whaingata ana most time, e mana ia le tamu whai e vili mai during the day. A whapeo te lea manoa langa ia o whono mai si me whai. Tu usau message wha mole, tu malau suafa, malau telefoni. Ia ona mawhaile ona o whaafsota ia tu a whapea e le mawhai ona o mawina atu o e lea lavaso. Ia, it will be the following day. Ia, ono sai mai tātou mamalu le atu no u isi taimi nei te ua tuai atu le vili. Ia, but I will come back to you. Mole antulanga nga whaatai le ni vaenga o le fiafi e mele o le wa antoa I le whaava yeso le tātou polkalamine I o le malu I whali. Ia e ele tonunga o laua maua le fsosani foi mo I lantou. Ia o le ma fau foi le mata pena ina ia level deposit ma ia whaamaliaina le whaletupe po le finance ina ia mawhaiona mo mai ele tau e whaantoa ele deposit lea ma le tau foi o le whale e fia whaantawina se teimi o mua. Ia e tau ina I manuia ia la singa mga luenga o tutoi o le nei fiafi ia e talo soi foi le lofo le tuan tātou te toi whailai I le dāwai e se fau ia wale fa o wina o tātou polkalame lava le nei o whaingo ina o le malu I whale ai toi la fo trina ia toi ta sia ta telefoni e mala ta email ia mo tau lunga mai ila utu vai a wale fa afunga anga sa mo le nei viaf Ia whaftai lama ala wa fionga seu mani fo I nei tala noanga nia fiafi mana ia atonu o iei nisi malama o maua le tātou atunu. Ai lau whaafonga ana Samoa ia o le telefoni o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o 027-837-8480. O le emaili e emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia whaafitai lava, se o manu molnea fiafi. Ia, tātou whapena I o na whai manuia la singa o toi tātou toi whailai I le vai e svoi le lofa malanga leo le tua.
Ia, pāsoifua. Ea, whaasoi ia. Le whalitua ia Emele Palamo o le loan market te pe ona mai mo ma whaafunga atu fo ia le tātu o turu. Ele di vaenga le fiafio leu se antu le tātu teimi toe lima ma le afa minute o na tā leo le tula e lima numera na o le telefoni e te maua ia le whalitua fo ia Emele le di vaenga le fiafi o le olu a fitu, vanu tolu fitu, vanu wha, vanu o, olu a fitu, vanu tolu fitu, vanu wha, vanu o.